rahajang semang dumun puniki alit-alit sareng sami. Rahajang semang Pak. Rahajang semang Pak. Semang nggih makin ngiring bungkah dumun pepelajaran puniki untuk sarang-sarang bicarang panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Alit-alit sareng sami niki sampun persidang ngeranjing ring Google Meet ring raine mangkin wantah pertemuan pepelajaran ngenenin indik anggap ungguhing basa Bali nggih. Nanging sedurung punika metu eling malih mangda eling sejeroning ngabsen sing ring model ring LMS nggih. Mungkin ngiring kawitin dumun antuk doa bersama nggih. Titian nunas majang ring Haristia nggih mangda presida ngenter doa dumun nggih Haristia dursang. Nggih Pak. Nggih. Sedurung iraga ngawitin pepelajaran sani mangkin ngiring dumun kawitin antuk doa durusang. Puput. Nggih suksema nggih Haristia. Nggih alit-alit sareng sami Pak nalar nenten lali nggih mangda alit-alite tetep nyaga kesehatan nggih, nyaga diri. Mangda alit-alite tetep rahayu nggih sehat dan geni pikobat napi-napi sejeroning pepelajaran ring daring puniki ngeten. Indik tujuan pepelajaran rahina mangkin alit-alit. Tujuan alit-alit melajah rahina mangkin. Sana ke pertama punika sisya utawi alit-alit puniki mangda meresidayang nelisikin anggah ungguhing basa Bali. Kaping kalih alit-alite mangda presida ngwigunayang anggah ungguhing basa Bali manut wigunanya nih. Nah kaping tiga alit-alit mangda presida makarya bebawasan utawi percakapan ngantin anggah ungguh basa Bali. Nah mungkin Bapak pacang ngikenin alit-alite puniki video. Nah malih jebos alit-alite per kelompok jaga nyar sayang utawi nyingakin atau memperhatikan video punika. Nah risampune per kelompok memperhatikan video punika. Raris suang-suang kelompok punika mangda presida presentasi nganutin napi sane alit-alite tiar sayang. Tapi napi alit-alit kira-kira ampun jantan niki mengerti? Ampun. Oke, mungkin Pak ngizinin videonya durus biar sayang. Silakan dicermati. Laris maljibas dursang presentasi yang sarang. Iwayan mikanan. Ya kita lihat atau kena rahaja. Mungkin tentang topehang yang mikri ini materi anggah umuming bahasa Bali. Anggah umuming bahasa Bali ini mau disangkan budaya tinggi kamu Bali benten serong kerabu tradisional ring materi pahan bahasa Bali. Dari dialognya nih, keping kali wenten bahasa Anda, keping tiga wenten bahasa Madiu, dan keping nggih alit-alit sareng sami nggih nike sejeroning video nggih sami sampun Pak share. Pak ngizin dumun alit-alite meblik bagan utawi diskusi. Nah, ini kan ring LMS sampun Pak dagingin forum diskusi. Nah, mungkin alit-alite sapunapi sampun saya ge punika indik publik bagan. Sapunapi sampun saya ge. Sampun Pak. Yes. Nah, yang sampun mungkin urusan kelompok siki ngawitin presentasi kelompok riasan urusan tiar sayang ya. Nah, yang Ibu Tua Rendika Mendra saking Leza Patricia wenten soroen kramat tri wangse miwah wangse jabe. Ingi punika tigang wangse krama Bali sane ke bawas song singgih. Wangse jabe inggih punika krama Bali sane mawet saking sudra wangse. Inggih sane kelompok lain kelompok sane tiosan jagi metaken inggih durusang metaken. Seperti kelompok sane tiosan nyina benten sane jagi takenang durusang takenang nggih. Titiang saking kelompok 3, titiang jagi mempresentasikan bagian sani kaping pertama antuk punika bahasa kasar. Bahasa kasar kayak parada sekali
soro. Sane kaping pertama inggih punika basa kasar pisan. Basa kasar pisan inggih punika basa Bali sane wirasanyane yukti kaon saha sering kanggen marebak utawi mamisuh. Asa punika selanturnyane bagian materi basa andap ulang widrastri sani jagi nyelasang. Om Swastiastu. Mangkin tiang jagi nyelasang materi basa andap, yaitu materi sani kedua. Basa andap inggih punika basa Bali sani wirasanyani biasa. Nenten kasar, taler nenten halus. Upami reraosan ibape sareng imeme. Raos embok beli sareng adinipun. Nggih, sukiman kenging kelompok telu Aristia lan Wulan sampun melaterang materi dan wenten metaken durusang utawi wenten ngewohin atau mengisi kembali melengkapi durusang. Nggih, tiang game metaken, Pak. Tiang jaga nyawa Pak. Yes. Yening iraga mebasa andap tendados mebasa andap teken anak sane kastane lebih tinggi. Contohnya nih sarang sulingge, sarang pendeta. Nggih, Wulan nggih patut jawabannya ini ke sarang sire ini ke tendados ngangen basa anak. Basa andap punika keanggen mebebaosan antu anake sane linggih nyanyi patah utawi pepadan miwah hantu anake sane linggih nyanyi singgihan ring sang sani soran. Nggih, harus ya. Nah, sapenapi Adriantika Pak simpulkan iki nggih. Sarang sire ini ke mebasa anak. Nah, ane dados ngangen basa andap punika wantah yening iraga sesamen wangse utawi sederajat. Terus sang sane tegahan sareng sang sane soran. Nggih, sane tiosan sapenapi yang pun ngerti nggih. Sampun Pak. Ampun Pak. Nah, mungkin durus lanturang sareng kelompok papat. Nggih, kami suksema untuk waktu sane kepaicu ring titiang. Basa halus punika basa Baline sane wirasanyane alus utawi nyinggihang. Basa alus punika ke dadiang dados tigang soroh. Punika manten untuk basa alus yeneng wenten pitaken inggih dursang. Inggih titiang saking kelompok 3 jagi metaken ring kelompok 4. Manut tata krama membahas Bali, basa alus punika kaanggen membaosan antu anake sani linggih nyani. Soring sang singgih minekadi. Sari Dewi, terus. Minekadi atur parekan ring raja, atur panyeruan ring patih, atur murid ring guru. Nggih, patut pisan iki nggih Sari Dewi. Nah, durusang rereh materi ring Google nggih. Ring YouTube utawi ring blog. Wonten malih lagi metaken. Nggih, wantah sampun mengerti. Nah, mungkin sedorong Pak Sineb, sedorong puput pertemuan mungkin. Durusang alit-alite mekarya tugas nggih. Nah, tugas sepuniki kekumpulan ring pertemuan sani jagi rawuh. Enten metaken nggih. Kan Pak. Nah, mungkin wonten sani presiden nyutetang utawi menyimpulkan pepelajaran mungkin. Kesimpulannya punika secara umum miraga patut nawang tata cara membahasa Bali. Nganggen bahasa Bali utawi tata cara membaos nganggen bahasa Bali. Ciri sane pajak membaos, ciri sane kebaosan. Alit-alite mangga wonten refleksi nggih, refleksi sejroning pepelajaran. Mungkin ngiring sineb dumun pertemuan mungkin puniki antuk doa. Sedurung iraga muputang pepelajaran sani mangkin, ngiring dumun puputin antuk doa. Puput. Parame Santi. Om Santi 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 Om.